Amen. And hallelujah. Praise be to God. And hallelujah. Jesus. Amen. Amen. Baba wethu siyabonga Oh, egameni Jesus. likaJesu Kristu. Imithandazo yonke Nkosi leyo kulenza wena Oh, uyayiva. Jesus. Thank you, Ngoba Jesus. Nkosi Thank you, livi Jesus. lakho lesifundisile lathi wena indlebe yakho yehla inyuka emhlabeni wonke ilalele imithandazo iticelo tebantwana bakho. Nkosi siyabonga. Uthi ifike Nkosi nalokho phansi kwaleliphahla leSt Albans yasima le ndlebe yakho. Siyaseyaniza imithandazo yethu. Sithe incebe yakho isifundisa ngemthandazo. Athi umthandazo uyanqoqotha ize nokha. Uhlala njalo unokha noma nebeka nokha bese kahambile. Uyawuhlala unokha size sivalo sivuleke. My Father, my God. Bese wena usipha lesicelayo. Mthandazo wethu munye simakazi sithandaza kwenzawo. Let us pray according to your heart. Oh God, thandaza inhlitiyo yakho. Nkosi singakifuneli tinto tethu kepha sifuna kwelizulu. This is our prayer, oh God. Thank you, This wonderful morning. Thank you, Khula njalo Nkosi ubuse timpilo tethu wende mathanza. Yes, In Christ's name we pray. Amen and amen. Amen. 14 May, St. Matthias. Jacob, or Israel, as he was sometimes known, was regarded as the founder of the Jewish nation. Siyathi kuthi Jakobe noma ligama lakhe lelinye uNkulunkulu wasuyammetha uthi Israel kuthiwa ngumsunguli walesive semaJuda. Mbabe walesive semaJuda. And the 12 tribes of Israel counted their descent from his children. Watala emadvodzana lalishumi nakubili bazalwane siyawathi uswawatala njani? Owatala kubafati bakhe lababili, owatala nasetinhlatini noma tisebenta ngisho njalo ngelanguage yakho iyakethi tinhlanti takhe. So our Lord chose 12 apostles to be the founder members of the new people of God. Makafika ke Jesu emhlabeni wase uthatha ba udikhethela bafunzi labashumi nabili. I think besifundza kona last night lokho. This was the motive which led St. Peter, after the fall of Judas Iscariot, to summon the 11 together with their number might be made up again to 12. Kushothi ngiko ke lokwabangela Petro, umpostoli Petro ukuthi abite labalishuma sohambile Judas utibulele bazalwane. Wase uyabahlanganisa lapha ku-Acts chapter 1 bazalwane, I think ngicela verse 12. Wase uyababita wathi asibe ngu-12 njengaloku Jesu bekakhethe abantu abangu-12. Kwase ke kwenziwa inkatho indzaba siyayati bazalwane, kwase ku inkatho idlabani. Uthi lo mbhali kwathandazwa kuqala. Wacela i-divine nakhonjana intervention. Yendiwa le nkatho sekuthandaziwe. Amen. Yendiwa le nkatho sekunjani? Sekuthandaziwe. Ngitibuta nje la engcondweni yami ngithi ngathi kube ngiyiyona bengidawundizange lapha enakhonjana eVatican City. Ngingene ngihlale la ngekhathi kule room lapha ivalwa khona. Kwathi bakhetha njani labantu? Amen. Amen. Hallelujah. Jesus. But as vile silela ngale kucala kungathi kude lokwenteka abafundisi kuyathandazwa nje mlebe Jesus. Nothing else is known of him. Yet the church honors him year by year because he is one of the 12 and because his story puts us in remembrance that Christians are a chosen uthi ke lo mbhali kude ngako liBhayibheli lelirekhodile, but uma usearcha ngaye uyathola ukuthi washumayela livangeli wase bayambethela. Wafanga ukubethela. So uthi ke, and because his story puts us in remembrance that Christians are a chosen race, a royal priesthood,
A dedicated nation. A dedicated nation. Dedicated. Ikwathanga ukuthi simolova lesontweni are you dedicated? Molova lemthandazweni are you dedicated? A dedicated. Uyabona abantu abatinikele. Sivele sitinikele. And a people claimed by God. Isibantu lekathi uNkulunkulu lekathi anginamahloni ngebitwa athi uNkulunkulu wabo. Uyasiclaim God uthi bami la. Those are Christians. To proclaim the church. Why are we claimed by God? Uthi lo mbhali to proclaim the triumph of him who has called you out of darkness into the marvelous light. And who is this him? Is Christ. Amen. Is Christ. Munye lesimpa uma indvodzana yomuntu iphakanyiswa iyokudidonsela aba nabo lesimphakamisako bazalwane munye lesimphakamisako nguKristu thina elibalaba thina emaKristu sibitelwe ukuphakamisa Kristu yena yedwa. Amen. Bangaba khona lebente tintfo letinkulu before asibazalwane sibitelwe Kristu. Amen. Ngiyamthanda Pawulo mfundisi umbusise kakhulu namalanga. Uthi noma ngehle ingelo esezulwini. Yeah. Itosinika lenye elivangeli. Thine lesihlandwa ingadi yaJesu. Sitawubambelela lelivangeli laKristu. Amen. Sibambelele kulona lwasincobela. Yeah. Sithi nje celebrate 50 days. We Easter. Ngoba wasincobela lithuna. Asinyakade asibuke eceleni. Bangabhala ukuthi kubani wabona ivision kanjani wanikwa ini wendani siyakuva lokho. Ojamunye lesikholwa ngo. Futhi lesikholwa sutawubuya. Nalesiphakamisa igama lakhe. Nalesenta njani? Siphakamisa igama lakhe. Simile futhi asinyakade. Ngoba ngathi ukuthi kwente kanjani emhlabeni bazalwane. Ngizokhuluma ngelithando. Yeah. But sengiyadivide. Angathi uyatela emhlabeni bazalwane kusetakuba nemuntu lekutawubita umlilo ezulwini. Wehle bawubona abantu ngabe batawugijima baye kuye kangaka. Ngiyatibuta nje. Isithi ngisime emagameni aPaul Galatians chapter 1. Awungitholele. Athi noma kungehla ingelo sezulwini itositshela ngalomunye neke leli vangeli lesilibambile lalo Kristu sibambelele kulo. Yeah. Ananzaba mnethu wabhala wentani waphendvuka laba kwente hey munye lesimbukeli. Munye. Yeah. Indvodzana yomuntu. The Son of Man. For God so loved the world, wathumela his only. We are looking at his only. Sisime kuye siqinile. Asinyakade. Ngithi mina baba batawugijima kanje kangakanani? Laba labathanza sithi babuya sitada. Ndathola sito. Kunyakade ema-halls. Stadium. Yeah. Hayi sisime kumunye thi. Sisime kubani? KuKristu. Yena yethu. Siyo sathis. Kude lokutasimuva kuloKristu. Ngoba usitshela ukuthi kutakwentekani emhlabeni. Yeah. Yeah. Lithi lekusatawukhamba umuntu. Lekatawupita umlilo ezulwini wehle. Yes. Obona ngisagijimela la uyabathi nawo. Lelo bagijimela. Uyekela kugijimela Kristu. Uyekela kugijima uye Kristu.
Walisagijimela la. Ungalethi inombolo leti lamva kwabo. Yewe, ngoyu wathi inombolo. Jesu operator nga only 12. In fact inombolo letinkulu lapha ku John 6 tamshiya. Mhlase kakhuluma imfihlo yezulu. Dlanini mina. Inyama yami nathi ngati yami. Bamshiya. Waguqula kulabalaphi balishumi nakubili wababuta wathi nani nineke nihlelele ningangishiya. Kwaphendula Petro wathi singasuka kuwe siyephi inkosi ngoba kunemafiphe. Nathi sihleli kulo Kristu lwami. Mina ngithi mfundisi bayilo uNkulunkulu ngentelelo okukhulu emhlabeni kepha ngasuka njani? Ngeke mina ngisuke kulona lengamuva khuluma nami la. Lenguveka ningakhuluma nami la. Kule ndlebe le. Ngeke. Iyafa nje bayabha. Bani wendani? Kwendekani? Abuka nje sema inkosi yami. Newami tindzebe tami tiyawuhlala tikhuluma ngaKristu. Lo wanqoba lithuba. Tiyawuhlala tikhuluma ngabani? ngaKristu lo wanqoba lithuba. Lo wanqoba lithuba. Nenzabane emanambasi. Bahambe bayifuna inhlahla bayithole kulabo bantu bayo. Kodwa kukhona inhlahla lenkulu etholakala kuKristu. Lengenanjabisi. Uyathi ngiyamthanza lo mhlabeleli manje wahlatshelwa kancane ngizange ngivahlatshelwa kakhulu. Le njabulo lesinayo itholakala ngekuta kuJesu. Akasho ukuthi itholakala ngekuta kulomuntu. Noma lo sisebenzi lo sikhontisa Jesu. Itholakala ngekuta kuJesu. Uthi Jesu nam the way, the truth, the life. There is no uthi lekangangeni ngame sangweni lezulu ulisela. Lekangangeni ngame emnyango mina ngingumnyango lekangangeni ngame ulisela uteleto wena. Ufuna ukubuta ukule kingdom yasekhaya ezulwini ungene njani? Usime kubani? Ubita bani ekusema uvukako? Jesu. Ubita bani? Ngokuthi uNkulunkulu onemona. Sashone kulevile lokubazalwana. Le verse sash ngiNkulunkulu onemona longafuni ukubhithwa. Longafuni kwena njani? Longafuni ukubhithwa sesimbhica njani? Sesimbhica njani? Sesimbhica njani? Ngitsini nami? Verse 7 na 8 leyo mshito. Asifunze. Empeleni akusho ukuthi likhona lelinye livangeli. Kude lelinye. Kodwa nje ukuthi Galatians 1 verse 7. Ngoba. Yes. Kodwa nje ukuthi ukhona labanihluphako labafuna ukuguqulela livangeli laKristu. Kodwa ke nakukhona umuntu noma ngabe ngithi noma yingelosi Noma ngasuka ngalangakithi kulabashumi nakubili. Kunamathi yasesifunzile sebangithola ukufa. Noma ngasuka la ngakithi. Lalelani. Noma kungaba yini umfundisi? noma ngaba yingelosi leqhamuka ezulwini Noma kungaba yingelosi leyehla ezulwini angathi noma ngaba uGabriel if I may say so the highest angel. Michael. ya Khubeka mfundisi. lo fika nalelinye livangeli Lofika nalelinye livangeli lelehlukile. kunaleli lenashunyayelwa Kunaleli lesashunyayelwa lona lesashunyayelwa lona. lo akube ngiloqalelisile Lokho kuqalekisa. Akube ngilokuqalekisa. Sisimile bazalwane. ya Sisimile uKristu wethu lekasilela wasinqobela. amen Sicelebrate yena. Lamanye mathemba
ngithi temkhulu uyathi uNkulunkulu bayifunza le ncwadi yaDeuteronomy bazalwane nguNkulunkulu lonemona uyicala nje onke lama chapter amaningi kodwa nje sithi inkenika isikhathi ngilapha ukuchachisela khona ngalama powers, the contending powers that are in this world fighting to be recognized. Ngilapha kunaba clear khona kutawumbuleka ngithi ngaphi nenzaba kuthi in their numbers they are following this. Don't be ungabi fooled by them. Ungayengeki ngaloko. Sima kulelivi. Sima yeswati sima kulelivi. Lisasina kulombhalo lesanikwa wona inkosi somhlo. Wathi udleni ngekhathi. Aphazaniso letinye letinye circulate la kuma social media. Hlala God Almighty. Ukhondena yethu. U-acknowledge Christ. The Trinity of God. U-acknowledge wona. Amen. Amen. Lengamane ngiye kulahlweni ngithi ngalile acknowledge lamanye ama powers. Dichya ngathi Nkosi uma ngabe kumele ngiyolahlwa ngoba ngiyala acknowledge lamanye ama powers ngamane ngiyolahlwa kodwa what I know is that I will do according to what the Bible says. Amen. I will do according to what the Bible says. Ngeke mina ngitshela ukuthi nganikwa inkosi yami lokho bese sengiyasuka lapho ngiyakulahla lokho wathi asidlele umculo ngekhathi siphile ngawo. Senenjani bazalwane? Siphile ngawo. Uthi temne uNkulunkulu onemona. Angifuni ukubhicwa. Angifuni kanjani? Kubhicwa. Kwabudwa inkosi Sawula yeSawula uyaphi uyofuna lusito kulaba njani? Kulaba bebumnyama abakhona uNkulunkulu. Waka Israyeli. Sengiyofuna ngene. Wayengafuni uNkulunkulu usito. Phela ngabe senginsalt God bazalwane. Kuthi alukho isito kani ngilibonile isito angini. Uthi Nkosi angifuni ukuku-insult in my old age. Anganzaba nema numbers. Anganzaba noma bangathi amangakhi. Ngibuka nje uthi are they following my Christ? If they are following my Christ, nami I will join them. If they are not, ngikhweshela eceleni. John, 1 John, it's our scripture reading. No, John 13, I'm sorry. John 13. Sikhulumele ethandla. Bengenza bazalwane, ngithi mfanginako ngathi yes. Lendlale babhale ngayo. Kuthi maKristu are a chosen nation, a dedicated nation, a royal priesthood. Sithi indlalifa telisuku. We are the sons of God. See. Amen. Sinebukhosi baphakathele kunayo sekuphela. Ngithi ngiyamthanda mhla injabulo itholakala ngekudala kuJesu. Usho njalo lomhlabeni. Uthi yalelive noma ungayithola injabulo ngalamanye igama lisito noma ungalithola kulelive. Li short lived. Litakushiya. Likushiya solisizi sokhala likubangela stress. Lende njani mzalwane? Likubangela stress. Ngicela sifunze ke verse lethu. Verse 34. Ngininika umyalo lomusha wekuthi njengoba nami nginithandzile nani thandzanani. Ngininika umyalo lomusha wekuthi njengoba nami nginithandzile nani thandzanani. Nani endani njani bazalwane thandzanani. Oh Jesus. Sithi lomyalo Kristu bazalwane wawukhuluma nebakhe
labalishumi nakunye lithi wathi nje lapha kuvesi lakho njani kuvesi 31 wathi nje makaphuma Judasi sekahamba yawukhaphela Jesu wase uthenisha kulaba labashumi nakubili wathi ngininika umyalo lomusha esikhundleni sekuthathe nimbona nje aphuma soyakungithengisa ubuya bele usigelela cakazange abe ngakithi thine siphelele nokazange asho njalo akenze njani abazalwane akazange wakhetha ukuthi nginika umyalo lomusha a new covenant a new covenant. I mean a new command, not a new covenant. It's not a covenant, it's a command. I give you a new command. I give you a new command. Amen. Commandment. Tanzania. Indani njani? Tanzania. Asesigijime siye lapha kwaseKolose 3 verse 4 sesike sihlala kuye sibuke yona. Mhlazana Kristu nokuphila kwethu abonakaliswa nani niyabonakaliswa kanye naye ebukhosini bakhe. Ufunza Colossians 3. Yes, of course. Yes, Colossians 3 verse 1. verse 4. No, 14. Kodwa-ke ngetulu kwabo konke lokho yembathani luthando lolusibopho sekuphelele. Kodwa-ke ngetulu kwabo konke lokho yembathani luthando lolusibopho. Loluyini bazalwane? Lusibopho. Uyatika libophako asenibekise nje. Umshado wabophako. Umshado wena njani? Umshado yabophana mfundisi. Sibopho umshado. Ukubophelela emfeni lethite. Uyathi umshado yabophana. Uyabona ngaconza umshado yabophana. Usibopho umshado kuwe. Yes. Huh? Yes. Bentshela nomunye. Ngoba kunebantu labangena emshadweni bangathi bayatibopha. Nkosi yami. Amen. Kuthi mfana bami ubokhumbula kwekuthi wenze eSwatini. Liswati leli. Lenzaba yakho engcinze ekhaya onke lamalanga uyahamba. Ngesiswati akwentiwa. Lo mmendvo wesiswati awukuvuma. Umfati angenza akayi ekhaya kubo angacela. Kuyawusuka labadzala ekhaya kubo bamcele ekhakhakhe. Sicela bani kunemsebenzi bawuqhase. Nje kuthi kwathi ngiyikhoya mina ngikhona ngoba ngiyasuma ngihamba. Bathi ngeSwati usuku lanza umuthi. Phela wena sawubaphelekile. Awulanza umuthi utolo invoice yakho utolo yabe khakhakho. Uyathi mfundisi kunenkinga emhlabeni. Ngisacela nje ngisho ngihlele. Kunenkinga emhlabeni. Baqonze. Uyabona mina ngathi mangigana umlangeni mfundisi. Ngathi awukosi. Lo mfundisi umganile. Lo muntu uliswati. Lo muntu uyesithenjini.
activity. Ngathi Nkosi noma uyangishada uyasayinwa uthi ukayothatha lo mfati ku-useless. Noma kungaphuma certificate civil rights fazwe phepha ku-useless kimi. Noma uyangiteka uthatha le mtshado wekuthi utawuthatha incumbi yebafati kimi akusho lutho lokho ngiganela iswati. You see inkinga yethu emhlabeni bazalwane kungafuni uku-accept i-reality. If bengifuna mfundisi ukuthi ngishade nangiyawushigana umlumbi. Ngumlumbi kuphela langasithatha isithembu. The mere fact that ngigane iswati. Ngicela iroom la kule ngcondo yakho ifake ukuthi embili Nkosi angathi mina ngatshela ngathi Nkosi embili angathi leti tifiketi tasemhlabeni kude latangisida khona. Nguwe kuphela lo watile imbili la. Lo muntu lemganile the fact of the matter is that uSwati ubuye esithenjini ngumvane Nkosi. Nathanyati Nkosi indle. Ngaze ngaphamisa kandla ngenda nje ngihleli phasi. Ngathi Nkosi anyati indle. Nguwe loyatiko. Nguwe lowatiko indlela yami manje kunayo into lesengiyentile emhlabeni. Nguwe loyatiko. Ngithi mina you must leave room for things. I-reality le. Hayi bathi yamthanza manje sithi makathanza kasana bathanza labanye. Yini yayiwani yana African uganela Africa. Nathi indlela yami Nkosi sesandleni sakho. Indlela yakho yami Nkosi sesandleni sakho nguwe lo wathi umile kusasa lami. Ngasho kanje. Ngathi yakho ngathangilati. Lekwati uthi ngigane iswati. Ngiyenteka kube ngifaka esithenjini. Simbo uthi bophele wena ngithi mama bofuna isithemba ngogana umlumbi kothi divorce itakucalanzela ubese soshiya iroom ye divorce. Mama siyababona lapha etingado. Ngale mina nomfuna udivorce nomfuna umhleka ngaka. Ize ngibatshela sincese sisi. Kwajeneka phinza amtfolele umhleje ngawe. Nakhona ungagana umlumbi yakho ushiya iroom ye divorce. Sure. Phela. Ngona kube bengana umfundisi mhlawumbe bendakusho ukuthi ngimngethwa. Zange ngana umfundisi. Ngithi mina ngethuka Nkosi. Lo sekumkanile. Lo mfana yeswati, lo mfana yamuvane Nkosi, lo mfana ubuye esithenjini. What will befall me, O Lord? Ngathi Nkosi ngiphakamisa tandla. Emaphepha semhlabeni lekazangiside ngoba yadzatshulwa. Kutele bovu yebazalwane sithatha lebovu senathiwe emaphenze enkantolo masiyokwenda idivorce. Sure. Lenye mnyama lenye bovu. Bese sisibisana le original le certificate sakho. Sesifaka le bovu. Jesu. Across. Jesu. Sasikhipha i-order sithi le mishini leyahulumende lemikhulu akuqishwe. Manje ke wena ke. Ungabotitshela ngento ku situation lengafanele usitshele ngayo. Uba assess situation ibuka reality emhlabeni. Ngendlela mzalo lethi kumasatenda usungashaya stroke. Uhambe kusana ube ngorost. Uzuphatha tifo. It's reality. Ugane njani? Uthi bophele njani? Wanyena. It's the
sayina wathi uyangithanda utawubuka mina ngedvana. Ngikhohlwa ngoya Nkosi ngamagama akhe. Wathi lo mnye simbuta athi awumfana abantu bazwakana indvodza yemngani wakho. Close friends kangaka kwento enjalo. Wathi wona ngihlulekiswa kulamagama lamhlulekisa na. Sabinza. Kude besingachubeka ngakho sewusemphishile. Ngithi mina ireality ukuyivuma. Ukuyivuma ireality. Ukakana umlungu sangitshela mina ngithi lalele mfana bami. Ugana iSwati. Ngesiswati umfata akayikhaya kubo mathanda. Funa bakini bakucela. Ngoba lokulibala kancane ngishobele ekhaya kini bathi ulanza umuthi. Tosicethe. Vele baqinisile ulanzani. Yini lokulanza ekhaya kini? Ngapha wena indishi yake niyafohlotha. Mhla uboshela umthwalo. Yini isonzo sothi mina mfundisi. Sivele sibophe lo mthwalo. Sondanjani? Ngana lekhiski yesilumbi bazalwane. Naka lesingisi nje same story. Ngena ngekhisi. Waphumtha. Kube nemicwembe mfundisi ufakwe inyama. Boshwe ingubo. Licazi ingubo. Sicamela uyawuhlala le uyawulala le uyawuvuka le uthatha umqwincwembe ufakwe inyama khulu ubonywa nalomnye umqwembe ukhulu. Ngentsambo le yini kodwa intsambo leleluke. Intsambo yeltinzi ikhulu. Akuhle. Uthathe emahe ufake ekhageni tawunatsa. Phume. Nikwe majaha kuphekeletele thwala umfalo. Wena ulandzela wona. Ahambe embi kwakho. Yakhuluma lenzalo. Sibopho. Lithi leli verse yini le? Sibopho. Yini? Sibopho. Open to the verse. Ngiyathi zaba isibopho. Luthando isibopho. Lemendveni uyahlala noma kunje noma lona kuyengile. Ithi nibohlabethi waye wangiyenga yemsala. Uthathe bese soyamthambela. Wangiyenga yemsala. Ngabe soluba stressed man. Ngiyakho ireality. Utokhona ukukhathalela. Utokhona ukuthanza. Siyabonga Nkosi. Hlabelela lo muntu. Siyabonga. Waye wangiyenga yemsala. Wangiyenga yemsala. Wangiyenga umsala. Amen. Hayi bese ukukhala. Ngoba utawutonza lo zabo ngiyafuna umthatha. Ngithi emezulwini kuyawumiswa abazalwane bafate beticholo. Bebenze inzawonye bacholo. Benda njani? Balungisana tithi. Iya lakho mzini lakho njani? Bamiswe asijaje ngabo uNkulunkulu thina emaKristu ngoba asinenzondo asikhona ukuthanza. Naba bebathanza. Ngithi mina ngathandaza mina ngalenye ilanga bazalwane. Ngathi Nkosi mina ngitele lithando lo. Ngicela ungisite. Angli-understand lethando lalapha. Angli-understand, ngizangi-understand. Sixoxela ngilomnye semhlanganweni bazalwane zabangangedwa. Sixoxela ngilomnye semhlanganweni ufundzile lo babe sisemhlanganweni wena kanjani. Uthi bengisemthimbeni kule weekend ngihambene nomngane wami. Lo mngane wami lebafati lababili bekahambe nabo lemthimbeni.
babuya beta nesizanzane bafike baguqala phasi bathe baba sesitholele nasizanzane. Ngathi no, uyabona ukuthi noma kakhuluma ngathi inkosi mina ngiyitela uthando lolo ngicela ungisize emhlabeni. It's the last thing on Mother Earth I will ever do. Ngitholele indoda yami ini. Kodwa ngithi ngiyakholwa. Kodwa ngithi ngenda kanjani? Hey, Ngikholwa njani? Uyabona lapha bathi makakhuluma ngaguqukela uNkulunkulu ngathi ngathi Jesu yingele liva emhlabeni. Uthi wendeni? Uthi befika bobabili beta nesizanzana sesihleli kaze. Bafike baguqala imbi wangisemadvodza emthimbeni yabona ngosimasalungisi la kusesayo lemfulelo. Bafike bagoqa bahlele mayigroup phela emadvodza bayaxoxa. Befika labafati bagoqa ebabe sesikutholile lasi. Inkosi ngiside. Ukhaliswa ngile kade somele yena. Ngutshela ngebani mina laba balethelayo. Yabazalwane, in serious lenza bayena kunjani? Nithi mina kwasuka lo mva nenkosi enzele ngale ngase South Africa sonke siyamati ngicela ngamsho ngegama. Walenza indzaba lalivalo yemvambatani wayoyinika infothi. Ngisho indzaba lalivalo mina. Wabathi yababuka abalakubo wabona ukuthi ayikude indzaba lalivalo. Wasulenza indzaba lalivalo. Letinyawo ngathi tawupatsha makanyathi labantu laphasi. Mina ngatibuta ngathi Nkosi. Njobe wena uthite uruthando. Lithi leli vasti kokuphelele loruthando. Lisubopho loruthando ngithite lifana nemende. Uma uqonza imvambatane yeliswati uyokwenza iswati uyaqonza ukuthi bopha kangakanani. Uyaqonza ukuthi bophelela kangakanani. Sithi mina ngahlala phansi ngathi Nkosi. Ngaphansi satandla lenda nje before my God. Wathi kwathi wena. Emephepha semhlabeni nikangisite. Ngowe lodansite. Ngoba kunebulima lobu umuntu wagijimele ephepheni akamazi lephepha kamsita ngokoloshe neke likusite. Yemfazi wephepha mina. Sita sayigane ngendvodza mvazalwane vuma. Ya, luthando. Linjani? Lusibopho. Luthando luyini? Futhi not just sibopho ukugcine lapho, akafaki full stop. Uthi de sekuphelela. Sekuphelela ekukhondeni uNkulunkulu. Sekuphelela ekubeni kuNkulunkulu. Sekuphelela enthandweni yaNkulunkulu. Lisibopho luthando. Uthi asilembathe ngoba lisibopho sekuphelela. If you want to be complete, nisithi uma ngiqala lenzaba ngathi kunento letasishathi nemaKristu futhi ngathi sibaningi. We lack love. Sinikwe umthetho lomusha.
wekuthanza, wekuthanzana, thanzanani. Amen. Angibani bade ngibandela funze evening lakho njalo. Khuluma ngalo lo thando. Asesifunze le evening lokho nje. Gospel ya last night. Sifunze kwani mfundisi? Mark chapter 6 because Luke chapter 6 Yes. verse 12 to 26. Yembathana. Uyabona bongaqabangisi lapha Ephesians 6 verse 10 lapha Pawulos azimbathe khona. Sekuphelele. Kana kaphelele. Kukhona kuphelela kwembatha kumbatha luthando love. Amen. Verse 22. Nibuzisiwe bana banitonza banishalatela ngekuninyembenya ngenxa yendodzana yami. Man. So ecile mfundisi. Ukunyembenya? Nyembenya banethuka banigceke bathi anikalungi baze basayikholwa lendlela. Kusehlathini la kukholweni. Uhlushwa yini wena mama uthi uyakholwa? Yini le ngakukwatisa? Ngiyenza ukwata ngoba vele kusho ukuthi awukholwa. It's your blessing. Kubeka. nakwenteka lokho Ngenxa, yes. Funza ngenxa. nibojabula nizeni Funza ngenxa ke mfundisi asifunze kahle siqedzele. Ngiyalithanda umaliphelele. ngenxa ngicalele Okay, yes. ngenxa yendodzana yemuntu. Yes. Nakwenteka lokho 23. Nakwenteka lokho Ngenxa yendodzana yemuntu. Ngenxa yalawo mthetho lekasinika wona. Jesu Nakwenteka lokho. nakwenteka lokho nibojabula nizeni gqumagqume Nibojabula nize nigcumagqume. Basilalela lapha ngenkombatana yeSwati. Loya mntangeni loya akashade umlungu, ushade wena uSwati nakubo. Asekuthi inyalo kulebela ngicela ekhaya kini mangabe uyawufuna lo mendlo wakho. Lona losibopho. Ngoba utibophelele. Utibophelele eSwati. Sibopho sithi come what may. yeah I'm ready to tackle it. I'm ready to do what? I'm ready to tackle it. What is the time? Yes. I'm ready to tackle it. Come what may. yeah Sibopho leso. Uthi ke nibogquma. Jesu Ingawo umsibohlabela manje wangena yemsaka. Uhleki. Wena. Hayi bethuka umuntu uphinzisela. And move on with life. And dance. Dance. Isho njalo lento lapho njalo. Dance. Dance. Bafa ngenjabulo lapho Stefano. Bafa ngenjabulo Nkosi ungababaleli kona kwabo. Ngicela seyivale lapho bazalwane. oh Jesu
Yours is to dance. Yours is to love. Yours is to honor. Yours is to respect. Huh? Mhloniphe lo muntu okuhluphayo. Mhonorishe. If you have lusito longamsita ngalo msite ngalo. Phela nalo thando. Sithi uNkulunkulu siyamthanda njengako sita wonke manana. Sishima ibhethe yethu. Ha? Bomnyama bukhasa phasi. Asibunaki. Sitokhonda yena, sitodrumsa yena, sitobabata yena. Kanjalo nalabo abasitonza. Kanjalo nalabo abena njani? Abasitonza. Sitaqhubeka ngalenza belithanda. Sitawujula. Ngalenza belithanda. Ediwa lo. Uyabona mzalwane ngabe uthi programmile ku situation. Ngabe uthi bophele ku situation. Kuthi makufika tingcinamba tinakushokha letingci number 1. Atina depressa letingci number 2 ngoba wena wathi bophelela. Ngibeka isemne nemfatile kayokwenza eSwatini. Kuthi wenze eSwatini titshele ethi iSwati lena. Washo njalo impela umNamibia ngifika enakunjeni ka immigration. Where do you come from? Mabuki passport. You're from that country. How I wish to be in that country. What's going on? Why? Was because you can have as many wives as you like. Oh, Jesus.